Hello, chỉ bây lẽ phép u cái chân ra cái lâu lom lẽ cho wa Christmas gift chu kan pack so đâu titi anh em ya mà se a trend kan pull out don ni chu kan da thanga cái ni hi chung qua pani kan nia wangin Christmas hi asli te pon ang Christmas gift anon keng do na ma se tuna hen anon la da phei lova ke ni in kan gift fiction hi kan da thanga chan chu ni lia hen a vain kan hong thei don lawa an ni nga anu le pa te bula an kala ngai don wangin ke ni a kan chung te bikin ni nga kan hong le don ni chu dang zong khamo chu tuna kalo mu hau cheu hi chu an ma ni kan gift tur le ke ma ni na ni lia kan hon tur na ma se ron life te rem don lo wangin ni nga nang ma ni tan ni nga zan ke ni tan ni nga nga ron live katuma ta chuan hi invitation angin min lo ngai sakula I live ron join du te inom chuan voina kha sin be kan live puyang khanin kanu te ka pa te Christmas te in ron wish du ni chuan live ron join theina opportunity mo karon siam dona ni nga zana min lo join vek nga nang ma ni adar za thi kala soi thei che lo nakina chiang zoking karon soi lenga chuan voi in chu hei kan live zawaril tram to box ya China king atangin Chinese food kan order ra kanuin in la ka life so kha simbe ne kan life so kha ril tram tom seta me order saka hi atui mel hle mea I in law I achunga hian bong sa li artui le jasmine rice anita atui to pani chu chanin ra ei lai te harom vlog ka duama se ka chaw ve da hle ka vo in chu I tlem video kron da sak sham chawale Christmas kan man how torte rom puan pa in ka tia he video toy te kron siama chanin I ei pa hianin I enge I in law min te ei tel la ka tia mo pudina ka huan mi te ka valawa chan ma se he fiana hop kan tum kha karil tram to box se kut nge in bar teng ka ti ta a chanin pudina le marcha kha thak to ka nei kha khami te han ka ei so tui lo to ka kalau chef vek chau nia cho kai mu le vek don nia bye bye o